Dobar dan, ja sam Dalibor Fedorovski, ja sam član tima projekta Udružimo se sa prirodom. To je jedan od projekata financiran od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru omladinske volonterske akcije. To je jedan od 9 projekata koji su finansirani u okviru Južno-Bačkog okruga, a jedan od projekata koji su finansirani na regionu čitave Srbije, a njih je više od 150. That drum's still beating. Planiramo da sprovedemo i kroz ekološke radionice zaštite životne sredine, učit ćemo kako mi možemo da utičemo i šta je to što mi možemo da uradimo kako bismo pomogli našoj prirodi u gradu. That drum's still beating. Omogućilo ga Ministarstvo omladine i sporta, podršku nam pruža resursni centar Novosadski humanitarni centar. Takođe smo uspostavili saradnju sa domom u Veterniku, sa kućom za podršku domu u Veterniku tačnije, čiji mladi stanovnici učestvuju sa Sram te bilo, veštice, drvo je živo biće, njega to boli. Znaš li koliko je drveće važno? To drvo nam daje kiseonik i voće, trebamo da se brinemo o njemu, a ne da ga uništavamo. Žao mi je, zaista to nisam znala. Obećavam da ću se u buduće drugačije ponašati. I treba. Eko mi stiže u pomoć. Zašto si bacio taj papir? Bacio sam samo jedan papir, toliko mi neće smetati. Zamisli kada bi svi ljudi bacili papire na pod, kakva bi zemlja bila? Upravo si, kada bismo mi svi bacali papire u kanču za smeće, naša planeta bi bila mnogo čistija. Želim da ovo smeće nestane sada. Upotrebite svoju magiju da pomozite našoj planeti da postane čistije. Thank you.